Mi, djeca i mladi Crne Gore, Poštovat ćemo prava i slobode drugih, i tražiti da drugi poštuju naše. promovisat ćemo solidarnost, empatiju, interkulturalnost, mir i čuvati životnu sredinu. Iskazivat ćemo svoje mišljenje i otvoreno govoriti o problemima. Borit ćemo se protiv vršnjačkog, rodno zasnovanog, seksualnog, Online nasilja i diskriminacije na osnovu roda, seksualne orijentacije, rase, vjere i nacionalnosti. Nećemo širiti govor mržnje. Zalagat ćemo se da se djeca i mladi edukuju o ljudskim pravima. Zalagat ćemo se za brigu o mentalnom zdravlju i za dostojanstveni i bezbjedan rad. Zalagat ćemo se za jednake šanse i inkluzivno obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, posebno za djecu i mlade izložene siromaštvu, Sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Rome i Egipćane, Predstavnice i predstavnike LGBTIQ+ zajednice.